Oke, subscribe again. Makasih. Pakai kawan-kawan jangan apa ya. Helm pakai semua kan? MJB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Salam Dua Pedal ya. Di ya. Ini kami akan mengikuti Gobar MTB Utaraja. Hitung di tempatnya di Stadion Harapan Bangsa Kebanggaan Orang Aceh. Dan sekarang kami akan ready ke Cot. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Kabarnya Pak? Masih kuat kan? Alhamdulillah. Oke. Belum pun apa-apa. Songong amat. Rata semua ya Pak? Itu sponsor mantap kali ya Pak? Oh, si orang sombong. Kau enggak? Oke. Been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah, rolling another. Sampai ni ya? Oh tu kawan. Jangan bicara jauh kali. Okey, siap. Keren dah sampai. Sekarang iya Gante. Iya, sabar ya. Intinya di Bunga Bintang sudah melewati Bandara Sultan Iskandar Muda. Payus. Dia lari. Macam lebih cepat jalan kaki. Dia madam. I'm a slave for you. Bang Faiz kira-kira udah clear bawah, naik aja ke atas ke jembatan. Siap. Salam sepeda 2 pedal. Gimana Intan? Masih kuat? Kuat. Masih kuat kan? Masih 18 km. Aduh, berapa? Nampak nih, ada. Oh, masih kuat. Masih 12 km. Masih kuat. Kira-kira berapa jam lagi nih? Intan? Sekitar 1 atau 2 jam lagi nih. Masih kuat ya? Kita semangat lah. Oke, siap. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, rocking my brain full of shame. I don't wanna lose it. I'm full of stage, trying to find my pain. I'm seeing something coming out of that rain. My fame really not tame. I'ma never slow down. I'ma never behave. I'm stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over. Jalan tol di Aceh Besar dalam masa perbaikan atau pembuatan. I've got a premonition. I'm dreaming you and I on my darkest. RB menyintari hutan. Kau enggak. Jadi kak terbentuk GoPro nih, jadi GoPro dah. Jalan sekolah, dia jalan sendiri, ketemu sedikit jalan. Oh. Nah, GoPro itu kan kepanjangan dari Goes Pemuda Olahraga. Oh, berarti kakak ni sama bapak-bapak dari BUMN ya? Bukan? Dari Dispora Aceh. Oh, Dispora Aceh. Oh, ini kak atlet kak. Nih. Kemarin ikut Kadera ada di Sumut. Ini. Atlet DNI nih. Mungkin dapat sponsor dari Dispora. Iya. Hah? Kami juga lagi untuk mensponsori diri nih di Dispora. Aduh.
Tapi sebagai tahap awal kami ucapkan terima kasih. Berarti Membawa nama baik. Ya, ya. betul. Kak, tos sekali Kak. Tos sekali sama Kakak nih. Semangat lu. Iya, kong dah. Semangat nang. Yuk. Kami gambar. Yuk, sini. Semangat Bang. Mana aja Kang? Mana aja nih? Kami nunggu. Tapi ini nggak jauh dia Bang. Ini turunan apa tanjakan dia nih Bang? Turunan ah. Oh, kongdat. Wih, bebas. Siap. Oh, ada kopi, Masya Allah, nikmatnya. Masya Allah. Luar biasa. NTB Utara aja. Jo aja kopi, jo. Jangan minum kopi, enak. Enak nih. Kau dah. Oh, jelas. Kopi luar kopi. Rasanya banget. Settle down in the place of dreams, float away in the scenery. Take a backpack of what you need. Let's explore the world we see. All the dangers have been made up. You believe what they say. Through the heartache, I would stargaze. No invasion today. We've come this far. Kopi rasa medan apa? Kopi ya. Enggak, udah kalori udah over nih. Rasa apa tuh? Jadi Kopinya. tadi di atas. Alah, Bang. Mana pergi makan, Bang? Sepeda. Ada satu sepeda. Aku ini masih baru gue bilang. Gila ini kamu lihat kan. Tuh kan? Ngapa, Bang? Ngaceh minum kopi mual. Cek. Kakak orang mana? Kemarin ya. Kakak orang mana? Aceh dong. Aceh dong. Kena kopi mual-mual. Dikit kali sih kopinya, pelit kali. Bahannya rata ya? banyak agak gede, Bang. Ini agak gede dikit nih. Iya. Kalau enggak mana ada? Waiting for time to defeat our demons, and there's a sparkle in your eye. Ini semangatnya luar biasa. You can find a paradise Kuat kali. within your heart. Wih, Pak. Yup. Siap.